Ole, tun chuma David Sailo thu jak kan ngai thale dona kan video te like le comment le share te milo ti sakle cheu don ya MP Inthlan sang ni som ni pali Thlirna David Sailo Mizoram Inthlan na tuang takin zoni ta a clear how te ang vote la acha vo in tlai dar nga thlinga vote thak dan hi rampum cho rwalin 56.68 ania niam takani vote thak pe lo theilo hi za assembly pathum point pathum pahni la yani a MP atlin na tham vote ani nge yang Inthlan masa sang ni le som pakwa MP Inthlan nen khan khai khin ta ila sang ni le som pakwa khan voters noi sari sing ni sanga somnga pasari kan oma chungji nga chuan noi li sing kwa sang kwa zaruk som ni pakhatin vote kan thaka za asomruk pariat point pakwa vote ta pha a za asom sari kan nai hleya MLA Inthlan nen po vote lak dan hi in hlat vak lo kumin sang ni som ni palia ero chuan kum nga liam hnuwa voters noi riat singa sangruk zathum somruk pali kan tlingta a kum sang ni le som pakwa aya voters tamna chu noi khat sing thum sang kha zathum pasari la yani chuti chung chuan vote thak hi noi li sing riat sanga zali som pali kan ni a chu za asom nga paruk point paruk pariat ani kumnga kalta sang ni le som pakwa Inthlan ain voters noi khat chuang fe kan tam chungin vote la hi sang sing khat sangli zanni pasari lain kan tlem jok thil mak takani Aizol district a vote atla chebera za asom nga pathum point pakhat pathum ni in saitwalin dutin za asom nga pathum point pathum pakhat atla a vote tlak chat na ber hilong tlai district ni in za asom ruk pathum point pathum paruk atla a mamit pahni na ni in za asomruk pathum point pahni atla vebok but angjong phei chuan za asomli po tlak lo na oma Aizol bi ka polling station athol ni leng de vekina langa vote thak chun ankal pheu ani ber vote Tlaktlem Chhan soidik chata harang hetiang hi thil om theiro ani pakhat na ruling soima sata ila ZPM hi thanga velan sarkara ne taka assembly election a ne na changa sarkar hlim hlatan lania congress le MNF sarkar hlim boruak ni se hetiang huna hi chuan ne taka MP anlak ngeyarin oma ZPM hot wanglai eng Inthlan po ni se boruak that chaulai tak turanga ya clear mai chuan opposition nen boruak intia chaurial anga anlangal mai hi achana om nge yanga anchake mochak lawe mo in enfia na tur an nge yang vote thak lo zinga neutral antam berani chuan ZPM tetlin na ber vote bank alang neutral voters te hian vote thak pe lo chan lian tak an nei ani theya party dang candidate vote du lo an thlop zong party tan vote thak tui chuang lo hi vote thak lo za assembly pathum point pathum pahni zinga antam berani chuan ZPM hian an tuar ber theyanga party chung ko ru rel lian anding chang thei hialang pahni na MNF le Congress thop tu zinga an candidate tetlin anrin lawa wanga vote thak pe lo hi atam jok an ni chuan ZPM in tlin theina chance sang tak an nei thungang MNF le Congress mi pui te hi vote Tlaktlem Chhan jok an ni chuan result adang hlok thei ti na ni chu pathum na MP Inthlan shim hi MLA Inthlan aya ngai poimo lo na sang chhobe theibok party ang chuan theito pan chwa aveka ECI lama changpo in tunchum Inthlana hian vote thak tura somna campaign awareness kan war hle chunga heti zat long mai vote atlata mai hi MP Thlanbi khi mizomi puiten kan hlut lo tel wangani theibokang he thil factors pathum ba khi vote lak chha Chhan sangni le som pakwa Inthlan aya za asom pakhat point pali lai maya vote thak kan tlem jok chhana hian pu tura omina langlawa apathum zinga hian adik ber chu kan memal ngai dan ni mai se candidate te pulal biak zama emo puke vanal ve na emo hi ruling party ZPM candidate ni ta se ne takin an chakang ti hi a soilok the hial ani mai the chu tiang tia cha chuan pu Richard vanal mangai hi Congress emo MNF candidate emo ni jok ta se aniam fal hle angati theibok Congress candidate hi a om hle a alan hun hi Congress hun alani lo mai po a final hi ZPM le MNF in an khel ngei narin oma andin munturi a inlet thokang
pu Richard vanal mangaya hi atlinga ni chuan Richard Thlirna ni lovin ZPM shim zok zona kan na waiwang ati theyanga uke vanal ve na hi atlinga ni chuan atlin chana MNF ain pu ve na alian zokin rin Congress se soibel lokila micha mitakta kan langa hleya an boruwa khun an tho chwa ni athlen vek chuan ram mason na zwan puidor theitur mishing an nei daimat tak chunga an hun tur an nga laman peyero ala chul vote lak chiat chatna district angjonga voters shim tam na ber aizola vote atla cheber hian ngai to ati thuya tuten nge hle panga tuten nge chat puita ang sangni le som pakwa a khan aizol le marlam khopuya ramla duai kha chimtop lam vote in apai tha ati theyani kha aizol berin vote la cheber ni na a hau hi tuar theyan om nge yang vote lak that berna district pani za asom ruk chung lam tlak na om chun hi longtlai le mamita ni mau maya mamit district chunga MLA bial pathum mamit hachek le dampa hi MNF vektin na ania longtlai chung bial pania hian ZPM le Congress in anin sembok vote lak that na ber district pani hitlin nan chhor thamani angim nita se ZPM MNF le BJP a hian khoi party in nge chhor berang MP din hun mizo mi puite hi atang puin MP te din hun le ramtan anti theilama hian kan beng kan chitok lo hle inalang India Mhar chak state kan nu fual chau chan le state dang Chhan hi MP te ni inalanga helama hian kan chan hara hun viau to a MP 10 state ta na an swal chwa thei tamzia central scheme engenge mo kan chan vo ve ngei tur nor chwa tura tamzia te hi mi pui le MP te hian chutin zirila Dr. Silver nu lama Central Minister kan la nei le reng lo te hi rwal o ana tipna MP ngoi reng ti hun hi liam tir to shimila kumnga chung hian kan MP te hian enge mo anti le ti ha inzo ngai khopa an malak na sha tur om chin lo te hi state sarkar minister te program chen khat avai liam ti vel mat ai hi chuan wan zar lama ke pen chak shek bokila MP ni na hi kan hlut le zwal nge yang Chofak titi David Sailo vote thaka khaila ka thak tu te local zero u anti lawa in veng khwa a vote thak in thol be hlomim kan tui vak lo hlom nge muni silent period ta ka thil soi hi anwam tun chum chu ZPM lamin candidate in set fu lo lam dewani ma se Inthlan thau ka ring tia soina chong kamleng vel hi ngai that lo na tur khop nge konfi na tham tling ni ang Korean chong ti vel K-pop cha chwa ti vel hi kan ram Inthlan eng level a po hian soiri to lo ti ang u kan cha chwa ma hau po hian tuai kan pun na chan factors pakhat chu Korean influence ani ngei tu inarin oma mi pasam buk chep chop fai mam hlung mai than lai tu ra tir chwa hu phur om tak kanin to del to e mai mi zo chong nge exam dan te hi zongila kanin to del na zai thiam te tan e zon na tling turin kong hong za bila an khongai thla ka sin concert bok YouTube lama mukbang ngai bok rampon foreign na tho tur zon sak in tiam te hi thil za thla ka ni kanrama mizoram chung nge ya mizo le khathiam tan na tho tur siam employment generate lama te hian chuan zokila mani faten chen omte in sakna ban khur an lai reng chuan kanin le lawa chang mo viawania MP result hian kanram politics sa soitur ati tam hle doni na lang tu po chakse ruling le opposition India tok vel tak mai boruak po hi khel thamani to shim India ram ang po in boruak ka chang hle poi safai cheng vai bel se sangli zaruk chuang manani to a Lok Sabha Inthlan masa ayin poi saman hi vai bel se sang thum chuang na tam to nia Central chuan BJP an sarkar mel hlea BJP le Congress block a kan parliament a in chen phok don an tlin chuan pu bi zeta hi Congress block a chutur chang sa ani pu ve na le pu hwa ka hi NDA lama chutur an ni pu Richard hi chut na chang lo atling chan cha asyam tum lam pol ani a BJP an tlin chan mel sia NDA a chu vung mai thei engpo ni se vote tlak dan te enin result chwa ma po in kan clear hawin kan chu thau le ang chu kan ngai dan te comment section lama tai lang leng u o